بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngiyaqhubeka nabantu abenza izenzo abazifundiswa usathane egameni lokukholwa noma egameni lenkolelo. Manje ngenza uverse 170. Uverse 170. Same surah, Surah Al-Baqarah, surah number 2, verse 170. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. Subhanallah. Allah uthi ngesikhathi kuthiwa kubantu, lesikhathi abantu betshelwa uthi landelani lokhu Allah akwembulile, landelani lokhu umdali akwehlisile wakuletha emhlabeni, ezonibonisa ukuthi ufuna niphile kanjani. Bona bathini? Subhanallah. Qalu, bona bathi, bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana. Subhanallah. Bona bathini? Bathi cha, thina silandela lokho esafika obaba bekulandela. Inkulumo ke lezi ke esiyitholayo ke kubo bonke abantu abasonta kule nkolo lezi zika Sathane. Mawubatshela ukuthi umdali uthi yekelani ukulandela izinkolo zika Sathane, ubuKristu inkolo kaSathane, ubuNazaretha inkolo kaSathane, ubuRoma inkolo kaSathane, ubuWatchtower inkolo kaSathane, ukukhonza amadlozi inkolo kaSathane, ubunyanga inkolelo zikaSathane, ukuthwala inkolelo zikaSathane. Bona bathini? Angeke thina size siyeke into esayithola yenziwa obaba. Lalela ke, uAllah une message for nina enisho kanjalo. Umdali wenu une message for nina enisho kanjalo. Lalela ukuthi message ithini. Subhanallah. Awalau kana aba'ahum. Subhanallah. La yaqilun. Allahu akbar. Walla uthini? Kuyilapho noyise babengaqondi. Bona labo baba benu laba abakushiye eZayoni, abakushiye Weseli, abakushiye Apostoli, abakushiye Methodist, abakushiya ukhonza amadlozi, abakushiya uhamba izinyanga, uqinisa imuzi wakini, abakushiya ukhuluma lapha emsamo ngempepho namakhandlela nani yonke lento le. Umdali uthi kwabona la yaqiluni babenganangqondo. Umqondo babengawusebenzisi kwabona, babengaqondi kwabona self. Umlayezo kumdala kuphathele wona ke namhlanje. Qhubeka ubalandele labo baba bakho abakufundise bonke lobusathane ophila ngabo namhlanje. Ngiyakuphindela, uma ngabe ungumKristu ukhonza usathane egameni lika Jesu. Enemangabe bowungazi, ngokubuka le video yami usuyazi, waqhubeka wena waba umKristu, usuthola imendlela, awusesona isikhonzi sika Sathane, kodwa uthola another degree, usuyinceku kaSathane ngoba usuyazi. Nawe wena mNazaretha, wazi ukuthi ukhonza uSathane egameni lika Shembe.
Uma ngabe ubungazi wayibuka le video kaMbatha usuyazi nawe usuthola imendlela awusesona isikhonzi sika Sathane usuyingceki kaSathane njengalaba holi beni abanihola bona bayazi ukuthi vele bona bayingceki kaSathane ngoba bamsebenzela uSathane bazi. Uma ngabe uyiwatchtower wayibuka le video kaMbatha ubuseseyini ubusesesikhonzi kaSathane wayibuka le video kaMbatha wangaphenduka usuyingceki kaSathane usuthola imendlela. Uma ngabe wena ukhonza idlozi ubungazi wena ukuthi ukukhonza idlozi ku wrong wayibuka le video kaMbatha usuthola imendlela wena ukhonza uSathane egameni lamadlozi. Wena mNazaretha ukhonza uShembe egameni lani uSathane egameni likaShembe. Wena mWatchtower ukhonza bani uSathane egameni likaJehova. Wena okhonza idlozi ukhonza uSathane egameni ledlozi. Uhlala ukwazi lokho ngoba idlozi akuyena umuntu wakini ongasekho ngisakutshela namanje. Kwanayo umuntu wakini kwawona amathongo asinalo ilungelo lokwakhonza. Kodwa ngikhuluma ngedlozi leli wena oqhoshe ngalo akuyena umuntu wakini ongasekho. Lalela ke. Ngivula iBhayibheli la uMateyu 4. Ufakazi bokuthi ngempela uSathane uyadlala ngabantu emhlabeni ababonisa amabayibaya asemhlabeni abathembisa ukuthi bazoduma baziwe umhlaba wonke njengoba bedumile kangaka nje abaholi benu egameni likaSathane. Matthew 4 iverse 8. uSathane wabuya wamisa entabeni ende kakhulu wamkhombisa imibuso yonke yezwe nenkazimulo yayo. Wathi kuye, lalela ukuthi uSathane mayetshela labantu laba abamkhonzayo ukuthi mayebathembisa amanga ubathembisa thini. Utheni umdali? Innama ya'murukum bisu'i wal fahsha. uSathane uzonifundisa ukuthi nenze izinto ezimbi ezikhohlakele. Uzonifundisa ukukhohlakala anifundise nani namahlazo ukwenza into ezingamahlazo izinto ezinyanyekayo. Anifundise nokuthi nikhulume ngomdali into eningazazi. Lalela ukuthi uthini la. Wathi kuye konke lokhu ngizakunika khona u9 loyo uma uziwisa phansi ukhuleke kimi. uSathane uthi mkhulekeleni uzoninika konke nikufunayo njengoba nikwenza nina nonke nithwele enizaziyo ukuthi nithwele nina nonke nisebenzela uSathane egameni lezinto eziningi ezidalwe umdali. Lalela ke uJesu mayemphendula yena ku10 uthi khona uJesu wathi kuye suka Sathane ngokuba kulotshiwe ukuthi wokhuleka enkosini uNkulunkulu wakho umkhonze yena yedwa la ilaha illallah. Umkhonze yena yedwa la ilaha illallah. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kamenzi wakho. uSathane wayesemshiya bheka kwafika izingelosi zamkhonza. uSathane uthe mayebona ingilosi isondela wabaleka. Unjalo kuSathane. Unjalo kuSathane siyathola nasemlandweni ukuthi uSathane ngempi yokuqala yama-Muslims the Battle of Badr wayefaka abantu ngekhanda ukuthi abaye empini. uSathane uthe mayebona ingilosi ukuthi kulempi leka Muhammad sallallahu alaihi wasallam uAllah uthumela ingilosi. uSathane wayibona kuqala ngoba uyabaza uGabriel noMikael wabaleka wabashiya kanjalo takwini. Unjalo kuSathane. Yezwa kuthi uSathane esazama ukulinga uJesu uthe mayebona ingilosi wenzani wabaleka. So nawe qhubeka kumkhonzo uSathane ngelinye ilanga uyayibona imvuzo le uSathane akudonsela kuyo. Sengathi umdala ngakuvula amehla kuvula ingqondo wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.